Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sining sila suraku ya angkai yang menserifung Allah Ta'ala. Alhamdulillah, nikmat itu pada syukur sih marajah nasabah napasir untuk si kipung Allah Ta'ala di channel yang sama, yaitu channel Afkat Furateh. Mudah-mudahan pertemuan kita Allah ridhoi sehingga Allah turunkan berkah dan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan media ini agak engkai nabereki pung Allah Ta'ala wedding le pakai guna sari kombangin dari lolonga pemasena pung Allah Ta'ala sehingga wadiki natiwi salam adelino makoto pemati diolo ala biranda pung Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dilalan untuk cinampak mela suka TV ki set dicurita. Jadi itu ye curita di tempo na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo jok kari masjid masam pajang naikia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia rojubah me na pake Nabi ta angka coki diasat nama tindro. Jadi cerita ini insyaallah akan menggambarkan tentang mapek kubatena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapakalabi tenia bawan dari rupa tawai mapakalabi Nabi tak namorio lokolok na pung Allah Ta'ala. Akhlak Nabi bukan saja kepada manusia. Naiki namo okko olokolo makasito malabito ampe kedo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napakalabito olokolo ya. Sehingga angkan waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo ni jok kari masjid angka si na angka coki matindro dia na iro juba me na pake Nabi melo na pake Nabi jok kari masjid sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natajang iro coki apa seding iro nang meong iro Rasulullah apa namanya berharap memuari matu ero melo ni tama waktu sampajange na pasading ero nangi agasanay coki ero naikia melo ni tama waktu sampajange maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia na melo taddu ero coki dia na melo taddu ero coki nasaba dia na melo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja kamana manyama tindro na ero nangi meong ero cokie na laita duko Nabi na terganggu. Itulah Nabi SAW betapa menjaga perasaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinia bawa rupa tahu na jaga perasaan Nabi namun itu olokolo na jaga itu Nabi Muhammad SAW. Jadi sini selesai kun karam sa dipung taala ya. Sehingga agak kejadian di Nabi malawi se di ala napa iyaro jubana Nabi Muhammad sallam iya miro nala Nabi iyaro non roye lewu coki de nale Nabi jadi male se di ala ya mungkin makokue reking pada guncing ya rega pisau male reking ala Nabi napa na senai na tepo iro lengan baju Nabi SAW iro nan reye coki lewu matindro jadi sini selesai kun kepada sepung ta'ala mapakonya Nabi taruh batena mapakalabiri makhluk na pung Allah Ta'ala riatan na pung Allah Ta'ala ya dan moja itu coki atan na pung Allah Ta'ala ya makhluk na panjajin na pung Allah Ta'ala. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang iro Nabi ta
lari utus diri pang Allah Ta'ala mancaji mete famaseri sinin na alangi. Ya, maka dia pang Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, dek kupura utus ke Muhammad sangadin na untuk mancaji famaseri sinin na alangi. Nah, jadi nabi ta memang famaseri sinin na alangi baik ri olokolo ri rupa tau ri kaju-kajunge seluruh alam ini apapun itu bentuknya ya nabi tak mancaji famasem itu ri sininna alangnya. Nah, jadi selesai pun kira pun Allah Ta'ala aga wading yala agurung dilalan na cerita ta maka dah betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam napak guru kiri itu mapakalab biri sininna difancajin na pun Allah Ta'ala baik ri olokolo ri lebih-lebih pada tarupa tahu. Ya, nasabah betapa kita menjaga perasaan orang itu sehingga Nabi Muhammad SAW olok-olok lagi na jaga perasaan. Ya, na terkadang tero engka atan na pung Allah Ta'ala engka sila surah salat takasi di sisen na maca jagai perasaan na sila surah na. Ya, iya na angka na me agsena iya na angka na pau tersinggung na ba sila surah agsena tersinggung na tolainge. Asal angka na pau pasti tersinggung tau Nah, ini sini sila surah kami Allah Ta'ala. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Nah, Pak guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sare komang ila jagairu perasaan sila surat ta. Ya kumak bicara kifakasing timun-timuta. Pakasing adata ajana nama fasin ang kalinga sila surat ta. Ya terutama ni tabe terutama niri tudai pajajata magina perlu palatu kakiye nasaba makukue miga irita ana-ana saman na iro adab dan akhlaknya itu mak bicara kita matuan na saman na tadeta. Iro to motona na papadai na mak bicara si bawan na. Ya, maga batin na bicara ko si bawan na halo bro aga kumanye sambar na padangi. Ha. Engka to anak-anak makur modele na. To motona na ha neo mak bicara na papada mo pi anggotana. Ya, anu jo anu ma iko man. Ini kalimat-kalimat seperti ini wedding nasolangi papena dinna to matota. Ya, melukai perasaan orang tua kita. Nah, di nasabah dena di lai papada tu si buata nan nia itu tu matuata. Ya, bahkan sila surah kun kiram sila Allah Ta'ala bicenge engka wa di lai sompa, bicenge engka wa di lai agasenne. Lai taro mariasa onron na dena gagriasa na dilane pung Allah Ta'ala iya tu matuata lai taro onron na kami na mariasa. Bateta mapakalabi. Nah, itulah rita makukue terkadang iro kasi ang katuiro sila surata saman natad deng iro papagalabin nari tudoy pajajan. Nah, maka sila suraku ingkar yang sari Allah Ta'ala mapakon iro kapan cerita-cerita ogi urapi palatu ka kiri lalanna ye wattu cinampa mamuarawi na angka faeda mamuarawi na angka hikmah manfaat wading riala agurung sehingga wadiki natiwi salama delino makotopo dan kota mangolon dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mari kita jaga akhlak baik kepada makhluk Allah yang lain, kepada binatang, kepada pepohonan, kepada apapun itu, lebih-lebih kepada sesama manusia. Lebih-lebih pari itu dari pajajata. Apa kau kapan tak dapat sini atas salahku dia dengan pelatukaku. Baca purini adaku naku puada nama kada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.